Pemirsa seni pertunjukan tradisional drama gong, rauhe mangkin sayan ngelimbak becek. Mekudang-kudang desa ring Bali seka-seka sebunan sampun aktif ngembasang regenerasi seni drama gong untuk nyarengang Yowana dados tokoh utama. Ketua Paguyuban Drama Gong Lawas, Ana Agung Gede Oko Ariana, merasa bangga tur ngicen apresiasi ring penglimbakan regenerasi drama gong ring desa-desa manut ide. Penyarangan yuanane ring sesolahan drama gong dados bukti yening seni tradisi kantun kemanahang oleh pengelanture. Ide merasa bagi pisan mangge seke-seke ring desa rawi mangkin sampun ngawit ngelimbakang regenerasi drama gong. Pemargi inucap Cina becik, mawinan seni nenten wantah kepertenin becik, nangin kelimbakang ring tengahin keramane. Regenerasi inucap talat kesangger becik oleh para angga seni, miwa, kerama desa sani selami puniki, ngelaksana yang sesolan drama gong. Sili tunggalnya ne sani kepangge, ring desa nusa penide, sampun ake kepangge drama gong anyar, sani akehan antuk nadunang iwana, mayusa ring sor kali dasa warsa. Ring nusa penide, ide mangge ring sosial media, asapunapi drama gong sayu wakti ngelimbak becik. Makanya Tijang sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah daripada semeton-semeton penglingsir, sana yang kari onang ring drama gong, memberikan kesempatan kepada generasi untuk muda untuk bermain drama gong dan juga untuk regenerasi niki, sehingga drama gong ragon niki tetap ajak enten mati suri gitu. Kawawahin, Ana Agung Oko Ariano talar ngicenin apresiasi majeng Ibu Gubernur Bali, Putri Koster, antuk rasa urati majeng para seniman Bali. Mawinan sampun ngicenin tur nyokong sesolahan drama gong, manut Ana Agung Oko Ariano, sokongan miwa uratian saking pemerintah dahat kebuatan, antuk ngemit pengelanturan seni tradisi Bali, pemekasnya nih drama gong, Mang Danes Tatelestari tur side ketamiang majeng yuwanane. Hendra, Bali TV.